Hello, ma'am. Welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Asigi video si marwena koigi every koigi car buyer sing na haiba tare. Gari sinariba sing na gari da kari kari yauri amadi kari kari maintain tawo mathau tai haiba do. Adu ki matang da samlapa video semjage adu sumaina koigi nungtigi haibadi koigi koi miyobidasu for example oina miyobidasu koigi mar marta naaba khotpa haibasi loima adum yawi lok lai hautawi lok thongi adagi laidana koi sam sumba masamasu ana myam ja siga samana koigi gari dasu naroi hania leite ad mar maduna sumba myam sidagi ngakthokna na ba koi su nar di guli ma chakchar phaba adagi jumda phangba hida ma heta sinaraga laina phanba ngambagi sumba mayam ama lei aduna koi gari dasu koi kamai toraga gari dagi kamai cheksil la kanda koi haibidi sugumba aruba koi narakadobudagi kamai ne section gadagi haibidune gari kitang yaraktabada workshop ta adagi mechanic niaga koigi yamna koi kaidare koi dasu yamna matha saba adagi pisa dasu hena expenditure ju saur kadobagi sidagi kitang kannana ba haibitare aduna koina tawdabi adaba ithawdang ne haran khallaga haiba component haiba partsing haiba keno singche koina kitang matam chana yengjin biragadi kitang phagadra haibadune sigi video se ado ma'am channel asi ma'am hanba thengna ba yaurgadi sungje soida like subscribe and share sungje toksan biramo haibadi suma gari ga mari leina ba yamna kana ba informative oiba sumba haji koida kana ga do haibadare sumba tiga upload tok matamda adomda notification fangna bi damta bell icon su press ta biramo dodi video se hawrase ma'am ahanbada koigi sugumba gari component gari partsing se yengna bai damakta haiba tare koigi steida tata pans toina idum aigi keno dadum ma'am usara bani ko waro biade si sta koigi gari gi bonnet hangdofam side pale te yu side pan bale gari gi manadi ko du sida side ma singna pan ngane ko si is ko simana singa je ko chingye ko kak laure ada si jina pura hang budina te ko koigi lok ama hangdi hange do yenga si ada sida koigi liver me yawi ko liver si somda left side ta samani illa kanda aduga si thangak kadam ne ko ille aduga thangkale das maina lei magi manungi keno singse aduga si stedina koigi magi sida keno leire koigi singak nana ba haib tare sigi jingi uche agalaga bonus sida nga ga thamduni adu ai apit nga ga usarke aduga makha tar poina koi sidida hana khangada use sidida uche hangto kanda lai se kari kari no haibudune hana khangada mayamna kwaidigi section gidaba mana anbada sigise koi matam puno ta gari thauringai haibitare yam sangna thauro kan yam saringai haibitare samna saringai da sigi portion jimadi sungang hangdokpiro no na haire haide si hangdokan magi manungi fluid tuna koi saringai dadi koi songthorokpa khotorokpa mai mahije sina koi da sokani habigi keno done aduga sejana magi engine gi filter lejare filter si sidi moi nut na thread na loi phaja lai sigudi ularo ga dom sigi filter ju hangtoga mod preyeng bigidam ne mod lagadi loktoga koigi nusit kumam na kam thokpi gera na traga phudokke habra dumba khara tawibadam yare first step to go adagi koi seda makhum palising je kari kari no habdo che sule khambi budar ka ko si sina koi kaino ne samna habda koigi windshield gi ising kapak na bodo adu sidagi refill tawdam ni ko sidi dum sam na koigi ising normal ising aruba ising aphaba dum hapasu yai ko adu shampoo gumba ke gumba kar mix up tar dum hapasu dum sinar dum yare adagi sisina koigi coolant habatar adu coolant gi level se ji ja ilai level se sigi sididana koi mai thai maximum level sai sida thai aduga sidana minimum level ani sigi marakta lei ko ikitang wali adum si maximum baw dum ha koina dum hapsan ger su dum yai ko
aduga sisina koigi brake ki magi fluid tuni sisi dum magi maximum minimum level adum loi thabane sida maximum level thare sida minimum level thare ko sisi dum keno to yare koina sang do yenga kan dum to yare aduga sidana mo koigi engine oil gi magi fill to bom haib tare sina aduna akoina nungti gi check to go se magi minimum level maximum level sing do loina mak check to ye go aduga engine oil gisu koi sida magi sileja sina deep siler ko sije hangto kanda koi yeng bi ai ko adu magi yeng ga do so ai myam dun musarake waina yeng ga dum no do magi maximum adi minimum yeng ga do adu mai to dana koi gi magi mathang part sing je sumaina loina mak khangto ko mathau ta han da aduga khangto matungda koina kamai tawna refill tawgdagi aduga kamai tawna koigi check tawgdagi wal iwate do adu phajana maintain tawragadi koi gari si kedonungda koigi lambi lamgang da yaraktaba dagi suma leidna adumba mayamdagi koi kan bungam godoine sina koi battery leirego battery sisu koi jang kabra ka da kopra dum check tawi mathau tai aduga ma sisina koigi fuse ni ko fuse se ai petang yenge ko Finally, fuse mai gi part number loi thar ya sina sigi si mai gi amam ko aduga sigi khoi gi keno se mai di underground khoi makha i ho hon le ko mai aduga sum side ta somgi side adigi somgi side ta khoi makha gi guard oina side ten ha pe aduga sigi mai gi di khadi hoi jinje adune koina kasu thidokna haingai leite haba tare sigi haiba component chingchi sana check tawra kanda kana taw yu yengbiu ai si umtang magi dip se umtang ai enan jarake sigi sumaina hapsan virani aduga loire kasu haingai leite te topadi ado hariba sugumba kaino singchi matam chana check tawbiba change ko aduga khoigi nuti gi sidagi khaji haidi check ta hodabadagi lami lawang ya tabadum toina thokpa ya bai khudong sab laibinina khoina matam chana check tawbiba da ka oi ko hausi amuk main part haiba tare maroi ba yam maroi ba engine gi oil check tawchi si leire koi engine oil gi kan check tawum ja da sida smaina satok pirani phajana hana satok pirakanda hana gi koi gi thau mangonda tai ba khotpa tawwa mayam che sije koi phi kitang pha ba ma tawraga apitang phajana nana smaina koi gi taithok pirani taithok pirakanda seng te thok pira kanda amuk thinjan birani ana sumaina amtang ayong na thingjala kanda aduga satoga yengda bunebo yengasi aduga simagi silere mai level sidagina sina high oiduni ko mafamje sibawna high adu makagi sina low oiduni bo so matong sina low oiduni ba adu high low marakte lairaga di yare ai jidum full yauri adu engine gi oil siki namnap lawi sangja sijum yengbi gidam nebo sisina namnap lawi sang yaudra di engine gi keno do patre hai neba adu ni smaina check tawgani ko adu ni smaina khoi gi haiba basic koigi gari gi filter adagi engine oil adagi brake fluid oil adagi koigi sigi windshield washer sugumba koigi basic
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯇ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯇꯥꯏꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯌꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯌꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯜ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯌꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯇꯥꯏꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯍꯥꯟꯕꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯖꯔ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯠꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯠ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ